Kita beralih ke informasi lain, saudara. Usai kalah dari Jepang Selasa malam, Timnas Indonesia mulai dipulangkan secara bergelombang mulai Rabu pagi ini, saudara. 5 pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1 sudah meninggalkan penginapan untuk bertolak ke Bandara Kansai pada Rabu pagi. Ricky Kambuaya Ramadan, Sananta Nadeo, Reza Arya, dan Hernando Ari menyusul Sayuri bersaudara yang sudah lebih dulu meninggalkan Jepang. Kelima pemain ini didampingi manajer Timnas, Sumarji, dalam penerbangan ke tanah air. Sementara Joy Palupesi, Dean James, dan juga Max Hilger kemudian juga langsung kembali ke Eropa. Sumarji bilang skuad Timnas sudah dibubarkan usai pertemuan dan evaluasi oleh pelatih Patrick Kluivert usai pertandingan. Sedikit cerita kondisi ruang ganti seperti apa dan ya tentu kita semuanya begitu kita mengalami kekalahan cukup telak 6-0 itu cukup menyakitkan. Tetapi kembali lagi bahwa yang kita hadapi di Jepang, dan kita juga tahu Jepang adalah salah satu raksasanya Asia di sepak bola, sehingga ya semua kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Dan Kapten tim juga semalam menyampaikan kepada para pemain, saya juga menyampaikan kepada para pemain, termasuk Pak Ketua Umum juga menyampaikan kepada para pemain agar mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang tentu ke depan akan kita lakukan lebih baik lagi. A tough loss, 6-0 against Japan is not easy, but yeah, it was a good opponent, so we respect that, and yeah, that means we have to bounce back. We come back in September and October, of course, the big games to qualify. So I'm looking forward to that. So according you, what to improve from the Indonesia player to in September? We just need to learn, you know. We have a good squad, and I have a lot of trust in that, and all of the players, all of the staff. So that's the most important thing. And you can lose in football, but it's not always easy to lose. But we will bounce back. We lost before also against Australia. Now we lost from Japan. So let's go for September. Yeah, thank you so much. What do you say to fans Indonesia? Yeah, just keep supporting us like always, because we really respect that. Also yesterday we see a lot of people in the stadium in a away game against Japan. I really respect that. We appreciate that, and that gives us a lot of energy. Yeah, thank you so much. Okay.